tiganse wichia ikabona mama alenga sarenge nanto kwenda umenyo ikaba nambale school ikamusibatu mintu mwaeta bwatiase ona into no twamenya ta konyora muchi yuto turaba ono rocho gosokuja bwatana ki yanda tara wichia abo oreki nyumba ongira na nyumba igatoke semina njarenge ga mashback injali mashback yarenga mangana HIV lakini kwa bati semina but I didn't know na maite na ne program hii yale eri no kote school ni kote school nkande okay plan tingenda college lakini ikaba busa no omuntu narenga utumengo ndire yarenga ko ngaka renge liso chena manyite no chiste yoro west onde nyoro munda bole soda oso nyomba lendo igotete Tara ini punya utara nama sani mana to kan musani anaro muswati mbali ba menyete agumate ba banyak cio bara ba sani ba na nanya utara ani naro kanga gitu diso na kwa nywere ile waka na do len ko ruebuye tali mo Gusii tali mo Gusii kanywa mai so akiake tukabwatana akiake akacha kunyara nganyore gas Mombasa nganyore gas Mombasa zimeze na bwatire mbeu yani mnakuwa getia maiso ikamwa nchanire tukara for some time akagenda anda kairana for some time to amanyante for some time ocho kwa bali korana ki line ya reida tukaswana nale okay ito wana nganyana ki nanyo asenkoragera ko asengo nyore yanga kurungu ngobeka kabwatero akiake nganyore gas renda Mombasa oko gena Mombasa tumese nimbogole tumosigo gose kwa beire ande timba ito sina bogo irio buruire tirende ngagenda ande Mombasa baada ya miezi 7 alingo mayaki obe matanga kitu kolanga bintu bingi anu mokubo lengo monaki mbiyole bol akioli aje tetu kwa gero mongine sinaki muisuko yo bano igaberegete ayato manyira mongina na tama ide njenai kina manyira kiona ngatena ondete makende itu disappointment nga kanara bas manyira na kanya ko gandere igo ngacha kanga gonki na gonki mwana asira baada ya mwaka akakui birthday yaye after 1 year yeah exactly 1 year birthday yaye elikuira nanka ekero na chitenka ka warite na chite na era Mombasa na chite no nyora to mwana Mombasa amahiga ngaira na mwana Mombasa kera ga stero na ngobera bisitana na ngobera ngaira na mwana Mombasa kabera na era ga cha kurwara utukwira na agakuchinsa chiria nyore tu tokeberende birthday yanga kirio ku iburwa yaye tukuria aguika first anniversary ya birthday ya to mwana ngaira na mswati mtamake Mombasa elio le Mombasa bado muna communicate na time tutaengo communicate kia negetenga tewa manyinga mbwate te bantu bange mbabwate kia tekora nini iliza negative b alima tari bantu bange mbabwate nane tu kwa gundi bwansi ono bacha kumuli tari ngutuka tari gutuka ono masibati maona ro sonde naki maitu mumurundu nanyo metana gutebeti so mwachi mugatwara communication na moisiko mwabo atu communicate sana igali mwatwara ta affair na koete family member yes all right yes baka people na maite even the time the mother died na chite matanga but he was not there so igaikase after some time in 2006 bachaka kurwara okay after kwa ndio mwana yeah that was 2002 maana ngachaka kurwara I had herpes I want you to hold it there tetubwa tirigabo tora minyoka sense mu in the studio tora nyoro bonchoreria ekaro to kwirana tumanya ko gendranga after you've buried mwana then now after some time obachaka kurwara tuchakirira mwanchu murigere to baise gusuka nago taito baise gusuka asengenjo no mugano uraunchoreria bugima bwao onchoreria nchira okomenya so bugima bwo to baise gusuka nonya eyana Ndizi TV obwansu ubwo mu Gusii
bonchoria bu television ya Ndizi TV. Vono na bukura yu bonchoria buao. Ase television ya Ndizi TV. Chinka kichini chonsi. Eliu wikere. Abarikeri ya Kuruchi County sana na ibire. Echuchi ya Sorogon Korwa Nyanza. Na boigo Rift Valley. Akesimi. Ase namba. Enoti sana na ibire. Inya isato. Isano nemo ibire. Isato. Isano na isato. Isano na ibire. Eyemo. Eliu to wikere. Gusii. Otutarire. Ase chia bisi chito. Echuchira se nyumba ya Brighton Apartment. Ejire busio wechiro ya Embassy. Ekeroko gende nyakoe. Enyagitari ya Tenacious Herbal Center nigo bakurwaria gutumika maryogo yemete amarwiri buna asthma, arthritis gusuko bimba kwa maboko n'amaguru, fibroids, diabetes gusuko burwiri bw'isukari, cancer chonsi, libido obuboro burwiri bw'ikinguru cy'abasacha, high blood pressure gukeyo burito bw'umubiri, amarwiri yerisangwa, chi allergy, gastritis, fistula, bronchitis, epilepsy, ulcers, insomnia na yanda mange. Machine cheito gochigo kurigere choka nduto gokoereza buno rwarete wata tebina yiga buna boti bikorara gabu ngoigunda bobe igabu gentu gete na gintu gete ngokorekana kiri ekaro twanyorire twakorire tokonyoro murwiro oyo atakire gokorra massage ntubwate bitanda bya massage ntubwate abanyagitari baokora massage. Nabuku mwakiresimi omudirekta bw'indigitali yo Dr. Joel Umayo ase namba enoti sano na ibere isano nemo kianda ibere inya isano gosumurikire email gochia info@tenaciousherbal.co.ke Waigo nabuku batalira ase nsemo ya Kisii yogo ase barai kugenda Nyamira enyumba ya uraiti Tenacious Herbal Center ububweni uregene. Ebundi engia ni yekorekana rituko litangani agoikase mirimo yao ne mashini ya kutumia gosobosera bwemirimo yao nigo bokororekana magega yo gutumia kimashini chingia echo chigotoka aseduka ya Gusii Star Shop imeyo mu Kisii nigo bakonya kimashini buna meter saw machines, cut off saw machine, chi blow dry, chi blender, chi hoover, chi car washing machines, impact drill, circular saw machine, eruta machine, chi battery, chi machine chogosonera chianga, welding machines, chi grinder, chi power saw, wood working machines, chi chef cutter, chi tinga, air compressors, submersive pumps, chi water pumps, chi generator, chi solar panel, chi engines, chi electronic hood and plane, nechinde chinyinge, batarire, aseduka yabo, ere ase bara ya Kisii Kisumu Highway, imeyomo Kisii, asamagacho Gusii Plaza, ground floor, room number 6, na boigo, mbabuate duka yende, angenebengia Family Bank, imeyomo Kisii, bakeresimi ase namba, enoti isano na ibere noti, isano na isato, ibere marakane, gose, enoti isano na kianda isano nemo, inye isano na isano na isato, isano isato. Gusii Star Shop Kisii for durable and long-lasting industrial tools. Biamo naendo mwanchu murigeria kwa beiro molemereria ende twiranire kurwa sumutimo kwigo tuli na Nancy asenka yabe gotoka botoli obwato mugano omokongu na ndu mugano omuya obwato bosemia rero nigaru mwalimu itugaiga ago twasiurira kiregendo Nancy twiranire kurwa sumutimo egaika 2006 bono gwachakire ko ruhara gutwara apis ingentuki apis este no mando kuchikwara oransemie okay metawanya itano bara ila sabia nje matana apis ono este oko affected one part of the body okay one enseme ya moyo mubiri munaga enseme orubarwa ro munachi nabora gwatu ndanza use mogongo yura gwanja segoja ono nje yambwa tensa okay kare yambwa tete aona chifu nyitari
Wani nyagitari maitenga kitu lyo tebu. Aitu nandi njalenge 2006 ilio. Elibo no chaki tukurwara tu. Nayo wachaka kurwara. Ngale nyagitari bakanya konga malio nganya kuyeka. Kabwa ndekine kebe ukuno. Ne paji gocha igaso mubere. Ko babuno muntu yete. Yaho igento kigwecha buna machi. Lakini monta buna rikuwa yire. Ya so buna yepigipigi. Akiwana bas. No na karo kwa yire na magutangire gocha. Bono kigacha nseme mpaka. Ya ukikebe kero kineke uko una kwa butukiramo kwa butukira nseme ngagwa malio rende ngakio mate ba kwerio ba ukugamba akiba kwerio ba ukugamba wono ngakina mate ngiba ukwana wono nje bakangerio ngakwe ngaika ono ngobugane umbwe konduma anya kwerio kinanya kwerio into byategere mwe byarire nebingi byare nabo kurwa ya rende bingi mwe ono mbuga byacha gitamu bikike kondi nkike nganya kuumbia ngaika wono ngachaga ngi Eline gasio kora Mombasa Mombasa iba Mombasa and bado ngolega ega ike gasie kaya kere gasiera iyi arenge 2006 muchakano ngaira naka pero era kanga bilibike muchio yoro tole muchitu akamenya kanyumba kali mwaro rugura kali tora grupa choronga chane bintu bike tukasoro mumuro mtu na bwatu musani no are kumbe na maisanga agite your brother na wate man friend ya yo lengi musani yo lenko ko ruari chise chiombe kya na maite mu yae ikenga kya tara tukunyu kangutu kwetu mukungu no uri onsini mate yae ndinde tukumayayo ndetoga ni gitari tokoreki 2006 toga ni gitari njengwakana singa msi topimu tumena 50 mo akani ngake 50 yes atuza 6 ari hamana ndo musubati mali bakabo akondro angeta maskani wono tukagenda wono kamatena kitogenda aganda ya karanga tai kamutinki pero wate tunyume bas togenda elibono gwachira igo oliga Uli te cheto communicate no mwana state. Abolete. Nano gutinda kamona ni gato atinde. Gato atinde. Bono, ali tu achiterendo. Kamate bono nchabo kana. Tukandare. Nchenga matetu mam tu nyawa ngora kwa cancel. Nga kikwalenge so sure. Yeah, that's what I want to say. Okay. Ikiagara kinda Mombasa, there was another group. Nchewa musana na what I didn't know. She was in that group. Bona bale nkondangeri. Arengo korenjio ase bali kwemole omadana mu 19 kibona mo juma bandande na nchengo era seke to manye bon there was some sex workers arengo barangere kuma she was among the sex workers ona ba ngodana ki nkibona ko bwa tande bujia onya sinya dano cyo koraki sikireli tuko ngai mo kyo mwana na ale mo ibonora amadana ki nilienda mali nikakula do tuende na sisi tupate katao twende tukule nini aganja akamera kwenda kanyora bantu kwa na marito makuna ngata isijari ategerera ngotore stokoreke togega no arinde na tsage tukutwara confidence kia na kwa ngoro muntu na ruwarite una rimna mpaka mna korea mpaka mna gukwa ngate bintebi dai biro bimpatu mo biro yo did you participate? No, I was just quiet. Okay. Wono gukiro otegero inga kinki bigenderete. Baka mware nkoro kuchiba kirege no mokoro kibicha mna mu protection kyong. Yo nsirento karigireri. No na chage te kunya ko tuerera confidence yo yani ugo twa obolemu. Boli bongi binte ngiko lakini nara vete stigmatized mwanzo kuna shito Gusii maito Mombasa stigmatized yuko bimwe tuzo gonyo kugamba gukia kiringi arengo lakini kana session igete ya mwa chite kwegeriwo onyakoranga ebinte ari wana mate chi group oro chi group chimwe chi chenje chi cha sponsor wa kubundisa ono Uganda itinchu ke nchena ngo participate kiagara I'm not dinarenga asira unarenga testa ono kuikaranso go kana kotegera koso abono nasome tukuru ono nasome tukuru binte bingi one kana to igete iga go chikupimu njona na bwatu confidence igo por Mombasa nere kwete ego through ngaki ebinte ibasomi nango nyokurwara iga kero mete ga ntu aberteka bona ono skuru tu mete skuru ta ka ko de factory no tu akabeli bona buna yeye tumna ya bete nkaga ya bete parara ona bantu kana separate ona kia bete tuka kabera ona kero tu era nali nyajite tukayo tukapimu egatoka bona wajire ndade tonde slopa ali mwanche mulireria akobwativia kuru Mombasa kwanyorire session gete
kwarorirenga enjira basomire enjira nkoigu no tikoigwa cherande chi signs and symptoms Jones B ibo chire muberone nari kwachaga gwachakonyora emusani bwe brother yao ogotagete as a wife nari omotethinga let's go tandanga ana dating yetinyi manyiti oranche kinya manyiti nande nya sound are tekero nya dina amo gitega kina wana aiba ono ngomatega kinche tinyi manyiti style inde ndo na somera bun Mombasa haya tukagenda tukapima era karogwa wate bamwachi tuachi tumusibati nanda nsigete ndokabona tukaenda ono tumusibati njino tangora kasoli nkole ruyo oya kakana then nisipimu takopimo kwa kwanza ngapimwa ekero ya tani positive agate munyitari aya inumwa kwante mapema kera ndete mapema toche kwana mapema mbeke mdubieno gabuchenji pimeke ngamudebeka soda no chips iga kera ngakirmati chips na ringi soda nero ya ringi ngamudebeka chips na soda beke basa igura ya chips na soda nyitari abwate mpimu kende ora mnanko betu atonye diribona nabe abekire the second kera bekire ekera koreta kantu kariga agotonyeriga akamote ebine mo karamo kongaina ate muntu yara bichuka no kaki maitonde na ko bichuka ate yaya eke ko make sure result ya sokre atonyero ande ke gasoka iga the second test akaraki akakira tupiga agasoka wati njizi kumubwati ambia nali asitukombona ki tukiyo mwalimu Pipi gawante tu pipi munari kiara kano kirete kirio dri upana ken ndabana nkitoko because nkwa abwate some confidence me yaonga agente ke manta bete naki yara great woman nyandi kwa ombeti tugende naye mbinyore naona ngwirira mukana uri tukasikana igade to kunyome second wife yebo mwikoyo maite mbatigane tubaitwe igo gatoka kuruhema ulisikiaje asengenjo nona aye kwali kwenya gwikagira you didn't know gwikagira tinashtukete rimono first time but ribono gochaka mario bona nashtukete materi iriari tiego cherio kwa ujintete irigwa pimiru ora waki ribono nairu irube enari gitumye gitari gite muswa zona kia gotebe tenda kuna chake oyogo pima wono iga mboro iga ndebe tu naki you're a great woman onye mbandanga na akiro mirango na akiro chingundi usaba ndi bagiriki but I watch na just like counseling just confirm for this guy so that he can leave me alone kururinga twara confidence lakini gaikase stick megasweka na stenka because people were talking ngai ono ase na igete wano ngachako twara confidence eye igete kachako kwano ngorangora yo sesi ni mitandao konya watura limo disappear natura limo disappear achakonyora bantu bakumpule maswali koratika nanzi kuru Emma wachanga mino wano no manyete am HIV positive how was it na kiocha geto na kio break this as a family it took some time tengo taba I had to accept it immediately it took some time let me say it took a long time ndiri tengaki kama wika ngarabona ki everybody knows everybody will talk about you manya wanga tena ki maybe bali ukagera na kinansi bona na kiale igaga no they were just talking about it because that thing ilikuwa imeanza mapema wakati mtoto alikufa so na mai tena ki ababambeke ile ndama utamanyiti mai tena munda utwe yes ngaika wono mai tegaika ngachaka kumusayane ano gweta sumuta uchigweto ndigiriri na tena ki igamanya bono last thing kama abantu bakonya tena ki igare na tena ki bono ko bamanyite lakini for some time that immediately I took time to accept and to open up but tina chaketa kego somtandao bono Nancy are you telling me wasigo ogototebinga your first love umusacho yigorenge nere momere netolenge counseling a mini program wa mashpad nere orengo musacho umutangani tu ko sia nere kimubere turate akakowolito akakoana HIV 3 things imagine atago obwanjani obolito na HIV Jones
tukwarengere dia yora madenga twande tora pim because usena say out of that struggling kwa roje ngana nyora sengo asengo liera tiganje ndara mono ngakiro mate ngwa ngorengere ro dum no tana kina ya ite o mo tuku yetira mpaka kwa ni so ngule na bongo bwene wana nje namna so yete ngule yu lakini na meta naki guchinde ko kuya umera kuchuri kuya umera your first attempt turi ko ma kingu churi kuya umera ono ko ayo ko so ngule yo ki tuku mo singitinero akatana kiti yanso ya guchima umuru yo itigo yani watamu gutangani tuga then you met ugaumera na Beyonce umwanche umurigereria aturi na Nancy no igwete umusaje we mutanganiga yani anjirenga tuanjanire bon akampea mimba akamwa HIV akamwa no bwanje nturate tingumanya bano bose no bwanje ni gosengi lakini rende ilifanyika yaliyopita si ndwele tunafaa kuganga yajayo na yakimwagika ayazoleki maji iko bono mwancho muligelia kara nkuligelia biro byane director yane yakoro kwa Victor Obangi agonde nga jinse bonega cherire agonde nga toche toligi yonde naende wiki egocha iko no mwancho muligelia to baisa kusuka ngocha kuirana tole na Nancy ejumaine egocha atotebi mali ko narali gorano inchente gosoma kuru ase Nancy ayangu kuliginde jumaine gocha egoronte inga ndiwacha gitoko yatumeka na kiesabali yabeire naki when you are out of that stigma na kialenge machontebi when you are out now umekubali your situation na kirocho umabogendrete and some advice which is someone chumuligirire bogeta seni Ndizi TV mbio mona asichinga kichao ninchenkoligira Ndizi maina mwancho muligirire ni biro bya care kulinde kwigwirire Nancy na manyete na HIV a proud woman utagete gutangasa enchire ensengima egerago konya igotobese komocha na ende jumaine gocha chinsabune chiga tumirane ase Ndizi TV ncheni gongoro kwa Sara Nyarangi on Twitter na ende butambi nigo bagoteba koramaya ogende